Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Kuli hari-harian ke kampungnya. Kampungnya. Woi, itu Oke. masih mau kok. Kenapa mau kok? Hah, kenapa? Woi, Eh, lagi. Kenapa mau kok? tidak, Ji. Itu kepalanya berdarah. Wah. Emak. Darah. Oh. Anu. Cek na sepeda aku ini mak deke. Tidak mau nonton dibilang berdarah. Itu Ali kalau nasi sepeda orang jalanan liat, jangan sembarangan liat. Kenapa Mi? Tidak mau kok. Samangku ton terluka. Pret. Gini rumah Kundreru. Pacik dah lalu ya. Mata tertungkam. Aku tapi lagu. Oi baco. Kasih mangoli sih. Susah dingalai gula buat gue. Minta lebar ke rumah radar na. Ku tanah sih. Dewi tewa. Oh, musapa tu ha. Ya ibalan do siapa ya wa tanah jibaring. Najan cito ku nasi kuning. Mana kata apa nasi kuning sih? Ya nasi dingu cece nak kita pasir untuk kau bantai. Nak baca ya na janji tu nasi kuning. Na yan naruna sapa nagatung aja ku kurmunre. Na panasal lo ka nalyan nasi kuning. Nama benih-benih lah ona na di piga jumpa. Na benih kata gatung aja ku si wali corona taro. Tanda jasi pa na ro lebari. Iko hana janji tu nasi kuning. Kowe bantai. Ti na janji kak jibari nasi kuning. Tania tu jibari usapa. Na balanda usapa. Cucu nak makur batin bacu. Lisun pa iko malangi bangku. Naku ya aja na. Apa mata mila barku ya. Idi bawa banta, idi bawa. Dek na seding ule bati-batiki. Jujur kak dek no sanggup. Oke. Oke. Apa? Cak na tu ya ro anak naik kula bari. Kalau mana lo lisun ala bangku. Baik. Dek na cucu ya. Harus kala rolo lo bulana lo bari. Apa nak kero anak nair na tepan na betal bari. Tersangka tukar. Apa engkau kak kuru KTP? Anu TKP? Dia nak cucu ya. Harus kak. Dia cucu. Kedongnya sesana di boya bala na jurganto lah. Si alam ini di kampung na tawa na. Tina pa digapay. Raci perukuk tomo ko dong. Tina tumpa doy ko. Ero kamu tere. Tapi tenong ko so.
Masa aja apa kak motor mesa aja materi arungan. Kudu garong. Pala seguna kung katamak dengi-dengi. Tania magarusitang. Wah, masang kasitan di tengah sun. Bansa gaya. Mansa tau mua gar. Kalau manita tapai na. Ini batu-batu tak pecah ulun na. Dia ajikan itu pungro Tati aku. Kuta nasing rugi jak pawang ini katina tunjanisnya bahasa Mangkasar. Aku masuk. Di semangkasa. Batu kimai ku ga. Bisa bahasa Mangkasar. Nasamnya aku bisa nih. Keluarga ku ngasih. Tomangkasar. Oh, ini harapan. Batu kimai ku ga. Pakaman ni sari batang Nakke arengku inojeng. Batu kak ri lak bakang. May kak rini. Boy juragan tola. Apaan itu lah? Nakke karya pangimpan juragan tola. Menjabat sebagai tangan kananna siga tangan kirina. Bajikin tuh. Jatuh pe deh nusar batang. Wah, jangan tonjon aja tapi niya. Disengi balan juran tola sari. Nasa mi kuis. Kanak kipatan dari ni kampung Weh, bajikan tuh. Tapi angapin ulun tak nak cira. Oh ne. Keman ni sari. Niya sumpai pendatang si kama kau. 5 sola. Apa re juran dari kampung ku baji ngasing. Dari ngasing ni. Enak cera ki. Niya seran tampak jaguru na. Te na kuciniki. Nakelo ka. Bahayanan tu kau sari. Wah, biasa jen nih. Resiko pun natulog kita wari kampung Pakaman ni sari baji ki kapan pun na no antara kak ribalan itu lah. Kemana sari Kamu cini gitu. Ye. Sepeda aku pandra. Ini tuh liwa-liwa apa pandranan nih. Butuh ngasing yung kuso. Kau mami mengerti sari. Rokok dibayar Jadi dibayar sari. Kosok ji. Kasing kama tonjen tuh kosok na dibayar tau Pakaman nih Pak Sari. Katanya sekali ko dong ku tak galarin. Ante kama puna niagangi mari balak na juragan tuala buja doi. Katiyo angku may ruman tonjak buja doi. Ano man joke? Mbak mo? Mbak mo pa Je, itu pino. Kau antar sepedaan Angkat mi. Angkat ki. Ih, kau tumpah bayar lagi.
kayak main balan itu lah. Nilalang eh. Ini megah. Iyo. Kyuk kang kape Joy. Wah, kau mu. Nakau untuk anak buah nih. Tak ada pensipilan. Assalamualaikum bos. Bos Tona. Oh bos. Assalamualaikum. Oh bos Tona. Ikaw no Jin. Iya bos. Apa no lem ini? Duit bos. Doi. Iya kakak itu jantung nih, aku sering nggak doy. Sialo masih patah rin dari kampung nanti aku gapai balata. Kenapa aku gapai? Kau untuk aja. Kuna doi. Kalau manuto menek japa. Apa tuh mau pakai bos kakak itu jengkana. Cocok menek kana. Tapi ku kana tenan menek kapan lagi supra liar no. Ternyata kalau manu japa menek tunjuk. Pandro kia gara-gara hati. Ngapa na gara-gara naki? Iya ke gara-gara kate mami ku ganden nah. Pandro kia. Ngapa na gara-gara naki paniganden na kulipan? Ano tenan tamarat kalian tu? Ni ganden kita wata pa kulipan ra motoro na. Antu motoro ka. Tomen Tommy. Saurop nito ana nene no almarhum. Berani timbangin yung motor ka. Tenan mo narapi kasi bilang sa bubalin na. Kasi na mami na bali tahu ah. Kapten tuh bos. Sambaran tuh. Ngapa na sembarang? Hoi. Amo alay ko to. Di, matulang. Lau mamantar itu karyawan nih. Ulu na diwantar eh. Oh, nu lima benih si kurman dak perboy. Tojek na kanan jan ojeng. Iya bos tuh jeng itu wah. Aga bebek malam mondro. Temak dek naria. Magan itu lah. Apa? Kenapa sih? Ngilangin ah. Minrang kun nakin. Woy aku mungku. Iyo, aku pikir sari aku sari. Mutir apa ini? Kan kita apa aja lah sulut darah nih. Iya sari. Hati-hati kok. Ang rame man Indra nila. Indra nga ka. Semana ikut tulang. Aku main dalam cerita. Tiap maki bos le, Pak Mi. Indra ngapa memang ka? Tin aja bos nanti aja sumpah. Kupawang ko na. Takku bati-batian jo. Paluka. Di, ngapa na kuliah bos? Nga panakulan na yan tumin ako cari kalian na kali bagi na luka bembe ko riboko. Erot na balukan tapi ku gapay. Bahayanan tuh Pak. Tapi nakana-kalin na birin patan na rin ni kampung. Tolo ki. Tolo apa ka man jo sande na tolo ki mantang rin ngewa ka. Ya ka lampay. Sige, di ka tupay na patuloy-tuloy bos. Ayan tumin ko pawang ko kana katakko bati-batian jo ka maminto. Ngopongor ki. Oke bos. Bos, cipur kak bos. Nasa may cipur ko kasi alo kasipatan boja bala ka. Untung ya bos. Ini aku kan lalang bos. Iya, aku ngandre ka. Iya bos. Itu pak. Bukan. Ini aja daging kak bos. Iya aja tapi daging juga. Aku dong juga sih. Tahu mamu. Oh balik. Bari. Teo bari. Asu ko bari. Oh bari. Di migero na na. Oh bari. Asu ko gati bari. Kamera na na ite amanya saksi. Oh bari. Teo bari. Bari. Hey, maga ko. Magi tumatoy. Hey.
Kok. Iko, liwat jak si Pak nu. Si pungaku tahu, nak paku minta liwat tahu jak si Pak. Iko topa. Majak si Pak Pako kasih waso wak bantah. Wai dek. Cina pemetang bulan. Ajak lu metang bulan. Papure masalah ya kue. Kamera nak naik ti ke bangku. Masih orang aja ku koremu gatu mak benih ka. Anak sahabat iku mu janji kalau melihat nasi kuning. Nama benih-benih lah unu nak jumpa. Bening ka apa dek nang kalinga ka korang nak naik gora-gora. Nak katulu nak lalu. Iga kasih enak janji ku nasi kuning. Wak bantah. Dia janji ku nasi kuning. Iya lo meto karewa. Apa liwa kere-kere ku sebangiko. Uparutu sono na liwa pakai cecai nu. Ajak na mirai kat mandra suka ki ayak bari. Ajak na. Kone lo. Dek nama tepuk ku liwa pak belen bari. Liwa pak belen. Garo. Ita say no iko. Dek gaga mo liko mara suka ki ayam. Magatosi. Aga baring aga. Mangsa di. Tidak suruh ku makan kat balam. Higa makan ke balala. Mati dia. Mak darang. Mesa ka mentaju tu tersangka. Dua darah kok bantah. Lu kali isi ya. Tajin ku tanah nanti ku bangku. Oh bantah. Jangan loka. Oh bantah. Ulah apa rokoiku. Tu kelala perkara aku pada raka. Dia betul. Kasi jibarin rin naman noko. Lapor betul ko tayo nih. Lapor kok bantah. Oh, sinangi pangkasi pa romay wak banta boleh pakai rekering. Timito ka tahu ya. Tapa boleh mana jagur nasa wak di balala. Lapor ya udah lapor. Haji. Kasi ko. Karo bantai, tapa boleh mana jagur. Madara kan taruh. Lah, ada Pak Haji. Malah ada. Apa tapa boleh mana jagur apa luka? Mana boleh ga? Apa nasi wak di balala tadi? Wak di balala. Ini mitir lu kak lapor. Apa rasa ki? Nah, jaji pada ini. Mana pada ini tuh lah aku pakai gagau na. Misa minuno. Jelas-jelas kok kayak lalu perkara aku nambah. Oh, naraja aja nih lapor ini. Lebih tahu kak lapor ini. Nah, kena pasal penganiayaan. Penganiayaan ngaji ko na boleh metah na iyo. Ulang protokol. Itu lo natar. Lewat panas unti. Dunia lagi ay. Nama sarang hai calagaan sebelum calali. Itar maniko tu. Kuno turo mati bengkel ku. Di pa. Mami itu ha. Rodo turo langsung tumi na sunti. Iya wasu tumi mah kedai perbami. Na panariki oba. Iya puli mi hana tu do. Dia apa na pawak. Mati ni je. Engkau apa tahu kau? Abis, nengaro deh dari rumah pendri. Itu menu bilang cat sepeda melengke. Nada hari ku tuh perbangnya. Sama anak perbang. Nanu ku pak deket-deket gini. Tidak malu kaji. Mak deket-deket. Nah bilang ku tadi emang ngitung-ngitung ye. Salah paling kali kamu tuh. Itu si Matkel. Ada Nwita tapi engkau cewek nasi long. Ya kita ke situ. Hey. Bagaimana sih ni? Di mana ku pulih na pangkalan suku? Itu cewek you. Huh. Mana saya tu Belanda? Hello na tu cewek ego iko.
Wah bukan dok. Garo, kena memang nak Belanda. Dia langan dia lo cewek ku ya he. Ngaku-ngaku mi. Kamu ke bahan mas pang busiku amuk aku tu. Terima kenyataan bawan wae. Iko Belanda. Lo tau mati. No matkel. Terus kenapa ke Balayu? Oh ya Naburong kat dia nak naik ke rumah ni. Na lima ka. Tapi lari mana mu imbo. Mak pada darulun. Pang kamata masih di Pak Jaguru na panggu. Bohong ya dok. Nah jatuh ku tuh tarik dari sepeda ya tepan nyunyu Oh, tapa nyunyu ku baik. Mengaku baik. Kenapa tonsing kau codo di situ bi? Kau pembohong sekali ku. Mengaku lalu mau ku asem. Iyo panggu Belanda tapanyunyu ka boleh sampai dae magai. Puas no. Puas nak dukelan. Kasih mak dukelan tapa nyunyu. Nuko tu kasih na iko aga Belanda. Si iku ko tu.